IMW Khwai East Division Samung Tangkarak Biswajit Debbarma Salkisa Sikang Bachaibari Highway Laharo Auto Malkhungbai Pherjagai Langma Arikha Srangshani Sargo Thuithangjak Biswajit Debbarmani Nukhungo Thangui Sogwika Montri Sukla Charan Noatia te IPFT Bodani Adongrok Thuithangjak Biswajit Debbarmani Nukhuni Bororokno khama Yapharkha te Nukhuni Bororok bai koklam salaika O Patimung Patika Thangnai 26 October Salmaribo IPFT Bodani Motor Worker Union Khwai East Division Samung Tangkarak Biswajit Debbarma Umur Bishi Burichi Ashala Thuithangjak Biswajit Debbarma Bachaibari Hatio Basai Tongmani Afro Asrambari Nishimi Phainai Khungsa Auto Malkhung Ukulukti Phayai Ferry Kalamjakma bai Biswajit Debbarmani Sak Belai Kheno Deramungo Kalaikha Aboni Jagulo Bono Khwai Hangor Sakam Nogo Talangjakha Belai Kheno Sak Doro Umabai Aboni Jagulo Bono Jibi Sakam Nogo Yapharkha Rohorjakha Koktisalo Jibi Sakam Nogo Langma Chokha Bini Srangshalo Thuithangjak Biswajit Debbarmani Nukhungo Thangka Montri Sukla Charan Noatia IPFT Central Committee General Secretary Shopon Debbarma Kucham MLA Prashanto Debbarma Khwai East Division President Firoz Debbarma no Khoboi IMW ni President Santosh Debbarma Agosong ini jumoro Bhaimani hingke sini je Biswajit tako Biswajit bo sini Indigenous Motor Workers Union ni Secretary tomoni horone bono kapu ko ini asram bari ni siap auto driver war nangjak ratjajak lama bono kutai kelange niya salsa setama bo kika bono terbajanan bagi sini honorable minister anil bagi tamu IPFT ni vice president Sukla sini pura sini Khwai sub division ni sini je hadong IPFT ni cengkini bini nogo phai khaksangman jari daman ok salai abon bagi sa phalik mani the